kita betul di sana yang bersangkutan tidak sangkutan. Yang kamu betul kita lu untuk kemudian kamu betul kita wajar betul. Oh, lama ada kuliah sama kami. Nah, di paling terbaik di pada itu pindah kami tu rotonda te Tokatong kido sola siruki. Jadi kalau lama ada kuliah mau kami itu, nah di paling dah kuliah di bukadan kami tula rotonda te Tokatong kido la yo te siruki. Betul Pak, pokoknya itu kami itu siruku, si anakku, sanginera komite, mana primai, kabalo sangpolo kita tulah tadi paling kegiatan. Situ Kau sebagian dari sana. tadi aja. Sini. Berkali. Kalau pendete lah, ismail mana sih? Itu siapa tuh kalau makan apa? Jalan ke makan apa? Mana sama siapa? Oh, ayo. Yo, tabe na kamu mintu dewatan kulan tetan mana tondok. Bakapan na kalau kamu mintu ulangi doangku. Kegiumpa do pira-pira pentutuan lipusan na kaluar. Lata pati teng kamu ndi ada ana maa basa aterong si tetena diuna inde alung narampe matampu. Apa kebelan nasusi mo yato to nariwa ki aluku peng kalosoran to nasalaran ki sangka ma pase bulawan anta tong-tong obang umpasare katuanta maundongan na lantel loto teme dan nupa na di pana ata amelo inde ada na kalambunan gula utong-tong lian na batu silambi ini diotong karangan siladuan bujomai ko di potau bunga ngongi tabeta mas sampai si turu kalantukan penawa o buang rampokan ni kami mintu tong arapu kami tondok siap rombongan siap aparentan mentuara akan mati Allah madatumi lanti Allah totemo belan alam pasiundung kan ni inde ada nama tamu tedong pakatuman pasar kumua de no papuang anna tumeng kamelo tume pamarampa si turu pak kaborok libuang am kisi toyangan jo mintu una kakirampanan siap kasangangan anna rampang melo dia toda inde pangalukan na tumatuangki na pariwa lakotom arabu kerte matande ibu marampa isolana sang lang tondok sia lang kombongan sia liang delepang pallo pasane lang pong kipong Yesu atau anak kasalamaran ang kirampo masangbayang mati oro matutumi. Amin. Oke guys. Tapi ambil bila hubung kamu deh. Maka mau di pemengkal to ilang al pemengkal soran main ko mo di patungan na ilang sangka mabase bulawan digente aluku melaulangi sangkaloson di batara mengkaronto ilang datu pasal dirampak Yesu Kristus tung kasanana
bunga kadang buku gua selama si tamu mali paraya si tuntun tua dia mau teraru kena pandai bolong pakapanna dia mau tiara anak mata mutero tabela kita mintuang gameri pakapanna siman rokok suman bakara ini laku kamu tututun marinting pakapanna tabela kamu mintu bebe haru siman laku kamu to si saladan bisa lama tontongan lawan nanti tondok maparukan melatimbaan dia pira-pira omongan sallo bagaimana tadi ku bawa tapi timbang lawan na rapai sunan makara ini indikan udara akalan dari lamba pawangan tebarasan masali alam unni semua makan bunuh sari bagaimana nasi sari dawa bangalando dia mau panito di kabubaka Maulana kukuha tadi kupara kapatid magulang rokay sunan makarenga at may kamang kanila lang sa atamin kuni atora yung bumubulawang tasak lamela na kaukamban at na lang ni atora tangke na lamba dahil kurata ka na dai-dai tubigente iya motora unalan ni kaukamban urrero mo tabuhuda toho naman kaukamban na si Turo ada anak nenek Ulubiyak tau buda sioranan sukaran alumna pulang matua ia mau aparenta larang mate mau pasange linana lagimbaan yung pira-pira 7,000 sampai kalua bagaimana kikuha tagala kamu mintu turang patang ang natora po marintin lakasanle lakaudi lalang awan kayu anak sirere koni kipe siman ni bantang koni kipe kata begi mintu koni kipe kaorang ni nakuha kamanan kisumbong buruk di kumula daw may ketangkulang kakapakapunna daw may ketani ko di sana rapayan mga pamilya ko suling karami hanggang ini itu utun koli-koli rara apa pamilya ang kesungan makaray ni kamu mintu toto utun marinting biar katang singa-singa rai atau lain di lami kanan di tani matang lain rai atau lain di lami lain ni paatiran ini ilang te Allah bang tadi toding irongko lante pula apura ditoding minanai garinai kasundun ni inde alumna tomang kambi digente alumna tedonggan na apa di summa dari yang itu dia mata mutero ki sise si mata lo na matampu yang itu dari kuang kana ternyata wana jadi tabe apa kamu anak tomate anak tomate tabe dami patorloi mata tuan lotote belan na makali tarung dia main terong ma abulualu dia main karampau maksung ko bisa. Oh, jadi tabe dami pakinaloy way mata le, tabe le. Lako kamu mintu ampo tomate. Ako kita mintu matoy kumano karulungan anta rapa adelo masola nasanga anta pokaday inder paagang tianan na teda sarapang tu marasang padi paturo-turo to mamma radan padi paro ore to matindo daw tangana sondok tabe lago kamu matoy ko banu karulungan lantai tangana tondok usorong padi sule tu mai tabe satu dua. Ya, kurisma lako gora-gora tongkon tu pasundul bite si tetena ada makam motedong. Di situ kupakadangin aku kuah tapala mukarukuan. Padahal itu kami temikirara makada kumua dalam masih tamu mali.
Mira ka natin may luro ko kan tupani pagki kukurisma karampot na sulana sa minto sa radin. Pumpentingan niya lolokonan di sulu kisolana. Kumangka mga tambay kaboro o tumampana lambay telino. Totemo yate akute yate tulungan mo sang maneku tu netaruyan. Dito ka masudo, lima mo tumali. Dahil siya pa kang pawin ka at uwan ang parang kung lumanga sa tangkok sa nasamuray na tanabero. Naitibay sa anak kureko. Ako sa abo ito sa nakamalusan ng sa maniko sa lanak pudo. Sita mo tamang kambi. Andi tikara-karawang malay nini. Kuwani laman at mato na. Sulong ko sa anak ko lepas sunod na daan na makamutiro. Kuwani tali na kami parampag bakante kadang ki pipasang masih-masih. Kukuha apa po? Kuwani iya tukala may tukala na ko lako nini kini taruyan. Takin siurana ke tondok. Cara pamangkama ke pangalen bila sosok mengkalatiku torro masakke. Tole pile. Takin siurana ke tondok. Cara pamangkama ke pangalen bila sosok mengkalatiku torro masakke. Na ito na palako elem lakukon binti sang tang malusa. Tomalarang usura bulan tomalu ke roto binten bila sosok mengkalatiku torro pariwa. Tomalarang usura na lindora bulan tomalu ke roto binten bila sosok mengkalatiku torro pariwa. Kukomentari sini. Yate sangat tamu sebelum dibilang na yate anak kudonelun guru. Ya betul kuko tomalarang usura bulan roto binten. Umpamalan atau tang pesan, dia bisa ngerotol lebih tentu, udah mau sarjana apa tambah. Jadi ya mau tentu sangat amal sana laku tisulu kusola laku, mintu itu kemarin tentu melipalin kate baik. Ini para pekara itu pangarotoni, nalaku patut tete disimpulkan. Jadi kamu dia anak kampuku, kamu bang disuruh akan beli kamera kau, kamu bang. Ande kanan kita may kilipalin niya. Binini ka pa na. Kukuha si Tuhin di pagkana ako sa pengelola kami ito. Akan nalidayan lagu dan gaya yang dikatakan lagu akan telepon dan mengikuti kehidupan kegaduhan lagu atau siapa apa yang dia kasih lagu kita sama selalu lagu tidak Allah mampu ditolong lagu pada kita menginginkan lagu bakal lumayan karena bawa ini di sana sesuatu yang kemudian ada penonton lainnya ia yang menjadi doa tadu patah ia tidak kembali bisa patah level yo jadi lagu kita mengenal ini mengenal masalah ini mengenal makanan mengenal nunda apa siap pisau mengenal masalah mengenal makasa dan wakada toraya bulu italenta nalako dengan kakakku dia adalah tokoh pendidik. Nah, namun punya bagi kalangan pasisipan
namun dikasih sana kami di puluhan. Kukuha makada tunggu tulau mai, tunggu tulau sama mai. Maka ada kira lagi teman kita, maka ada lagi teman kami kerapau. Kukuha para buat makan di kadaman, laku ada teman kita. Kumayan sa kataraman sa sanay ang disalawa. Yung may api kunin tayo na nagwa. Tagi mangkamana di panalo. Gaya naman din di pangliw. Bila Yesus mengkalahiku malande torong sakit. Matumay na matati dito kung kada na demo to kada yung nagbuwa pinasyon sa kalahati pagpalang na nasa pagtutu tungkol na nakakasabon. Apa dalam na pinipon na nila yung yapay ito, hindi makakande. Saya sisaran ng kain di puna. Puro na nilangkaran ni tungkol na nila makakande. Yan, hindi makakande ito tungkol na nila. Jadi katakan kalian apakah dengan saat ulangan membaca sesuatu itu kode dalam saat itu kode dalam saat itu kutolepa tadi mangkamana bilang nama mangkamana bego nagwaka datang itu bukan nama tadi mangkamana bego teman-teman gaya nama dena daripada bila sesuatu menggalatiku makane torong masak. Nah, lagu kakak Denion kupakada banyak beliau adalah bapak guru yang bisa menyelesaikan tugasnya pasio lalu kasih anak di pertama. Nah, buat manarang aku dari baik topan de panundukan paisan bida sesuatu mengkalahiku torro palila kutolepa topan arang kuna dari baiti topan de panundukan paisan bida sesuatu mengkalahiku torro palila matu magkuwang kay kumwa pagiging dalam pagkulisih tanya pa itu nada itu tak paisan lupa. Ya, angka belum mereka tahu, belum mereka tahu. Ya, dan beliau adalah guru kelas 1 dan kelas 2. Betul-betul, nama untuk tidak. Jadi yang betul sangat amat sangat tuh, lalu yang itu solusi guru semangat. Sabi, ako kita tiwala ka hindi manatandi. Kaya na tumukil yung mga abe. Hindi yung mga nagandesa. Hindi sa atong mga tiwala nagandesa ang kupamila. Ada sinupo sa pagpapalito ng Diyo. Ada sinulit sa pangalasan ng Diyo. Ang kupampakan. Ang kedua, bukan makada itu dalam pukada. Juana kita kini karyawan. Songko mengkamana matande. Raya menurunara bikiran. Tanduk matataan. Sampai pikiran. Iate anaki songko menarang matande. Bila sosok yang kelatiku. Yang itu kesingkap saja itu lagi pokara. Bila itu saja lagi kurusunan. Abe, lakukan tunggu
susunatan ala ko orang kong kumakabe na ko isu makaray ni pamakaray tungku roson rumi paran tong kami tong kami kami dikarawan ni kami dikatakanku lami meneralan pasirikan pulauan na apa itu kadampa sana kamalukan na kelana pokingan loyalan ayat na puasanan ni kukwa te sulede kiyo kikwa kaki matuan na songko mangkama na tomaloko bidato so tomen kalatiku ayate ito nanaki kikwa makara apa na pukara miyao nina kukwa tomanang ikuran tontare dentoren bidato so tomen kalatiku ay may kapanan to kurismana Wow. Oko iya, ko nakatemitor ron tumotor ta ko na sim motor ta sintul kami. Itu memang kita satu. Nah, ini pemirsa na diam-diam baik. Dako ribusku jam-jam 2 ri dako di mana tahu apa silaga apa saat ini pada kita mau lepuk masih wah anak kudu tina nanti ri Pelodongan. Ipor kita. Tambah minarang betik balian na natali to to. Balian yung balian. Balian betamba na mo. May na ko na solo to di. Ano diala na pitambalan pero latamag pero Iyo na mo to na natali to balian. entro. Iya, mbak kata jomang kambi, buaya tanda balian. Nalindu kapudu. Mbak tora, tayo papamina na dipukada. Buaya tu kamu jomang kambi na kupukada lukuina, kuko balian bonga lotong boko siya pudu. Dia mula dipa pasundulan jong pasa ato, pamira tu tinong iya to. Balian pa. Balian yan na din to latamadu ka yung ito sambaw. Iya. Patama yung ito. Sa komisi paka namirang yung ito yung kambi yung loloy mo. Iya. Pwede ito lang ba dali?
Ya. Mana kalau kami hubungan dengan itu teh? Nanti ya tuh itu teh dong, mana kamu hubungan? Ah, mana kalau kami? Beri itu saya na yung para ko itu kasusunod na po, na ikon tibat to. Beri itu saya na. Matako na la. Beri itu saya na, binasa nga pa ito na bumubo pa na ako kalena na. Lujar ako nini, sapu-sapuy. Saya itu sari kami tadi. Kamu tuh kalau tidur itu kami tuh ambil dari kami mana itu. Dari mereka po. Dari mereka. Yo, tapi bukan. Susi mo ito. Sarang kita to te. Tara. Sapi-sapi wala. Mamira tu tu sarita ni patali ke manaran na Jobian. Ya ba mo to jo. Pembira yan at pakilala ko pumari ko kuminala. Itanda mo na tongko ko sarita. Bara tu sarita, tapi tu sarita mo. Mo tongko ko. Ano yo. Ano juga pasok ko sa benterong na yun rin din. Mata ko yung benterong lako to. Yo. Oh. Yo. Ya bang, yo. Ah, hindi ko nga. Lo tongko ko na yun ito. Dua. Kurniji memang terbaik. Ya mau balik na din, bupan di Turkey mesa. Tinong na niya ano to. Ya mira tu tinong na te kita nakatumati dolo po. Natara kukur nila sangking kukwari tinong ta. Kita nakatumati dolo lang ipapakimo. Sambil na pakai ito ang kabina at ipatuan lan kung hindi mo kumite sule hindi mo kumite na Terima kasih Bang Vino sudah mengirim bintang guys. Ada di sini bawah. Oke. Terima kasih untuk bintangnya bos. Ada yang perlu bertanya nanti saya jawab. Sapi. Ya, tolak bukan dulu. Christine RS semangat. Oke bosku. Susite tu iba mo tumanaran na tubalyan ni Tali Sarita. Nagyong papasa na ko ni sampai lo tobo ko buko ni ba tu yan na tayo tobo ko kan panjang mo yan.
Ya tetero lang na may pamaliki mo te kataru siya lebo siya apa bondan may pasangi kasosok tando ko na dengan catatan begini untuk ada mina yang berhasil oleh Bapak dengan iring-iringan sebagai berikut. Lagu waktu kalian namanya jodoh na bola, namanya Tony, namanya Tudu. Jadi itu iring-iringan yang teratur sabah lagi syuting. Jadi mereka kasunde kita laku sebelah timur namanya daerah ujung mana mapasa. Ambil barnya guys. Takut. Nah tidak begini gitu dong. Ini motor sambuto dan kalau pekabel positiva kumito turun pero na turun tomate. Labora kami tutupa bubuan tandau yang na payu. Lagi boleh bubuan lagi tunai. Boleh. Namanya nasituro kumito tomato ng pero to. Takpo pero. Umi turun tahu. Keluar kamu sepuluh to makan pasola to banto. Kamu turun pakai supaya tetap berjalan jarak. Ia tu kamu melakukan untuk turun. Nanda kamu. Kalau mau bombongan bos. Kita juga mau bombongan bos. Itu bos. Oh, bangga aku ini guys. Weh. Yang nasangka nasa mo to atur nih Dan malah guys na bahaya. Pemarislan Bimito ba itu nawa ito ng tao yo somane ito ng telo hindi ko kumite jo to ne milo nasura ne lo hindi te hindi ko kumito lalo na ito ng telo magiging mo kumo awit ko pa yung gaya ang kore ni Seo kasi ito mga ito ng telo kumuha juga dapat dimarin nih, maju banget dulu. Siap mau ke meja, siap dulu, jangan dulu berangkat. Let's go. Hindi kamu kumulambar na may tutupan suatu makampa. Ang pakai dia nak puasa. Soalnya nabi. Oke guys. Hari ini kita bawa apa guys? Oke guys. Apa tuh guys? Oke baik, mantap guys. Wah. Mantap bos. Mantap mana situ dia nak kampus sekeluarga. Lampi pasang ada aku hendak petambang ni gara-gara tongkol. Sesuatu jadi mintu kita tahu ini nama anak itu nak di Patamana satu Pak Aroto tak. Sesuatu. Dan ini itu sawa-sawa. Alam ini baik. Ini kami tinggal tu. Oke baik. Oke, good morning. Oke baik. Ini komite. Ini komite. Ya tekur nih sing kebaya pemirsa pula. Tar tak aku. Tar tak aku. Iya tu pakai pakai yang tampan aku.
siya mo nakatu induk kujong. Le. Tangan lupa tak turun induk kujong. Soale. Lah berangkat mikir kak guys. Satu pak. Oke. Oke baik. Cuma tadi dunia terang ini. Labi di seyokai kita pertama di payu nak kandau deh. Samping kiri kanan. Kalau komite meminta bantuan. Yo. Coba aturan ini deh. Mamia tok salah pati yung inaw. Nasi bobo pokon. Iya lah dulu. Oh. Dako pa, dako imane. Imane pakti. Oke guys. Wah. Lako-lako mo kumisigaw ko dyo. Pataruh bisa mami. Pataruh bisa mami ko. Mataku. Najual ba ini narok pala na mataku. Giti na rin dito ban. Palay. Nalisara ka tuwan dito, lo kimalik dito. Sekian bagian pasti itu nila bermana juga. Pasti itu nila kan. Berapa lah itu betul? Ya, aku sudah habis. Ya, dari masih ada film. Ya, Oke baik. Oke baik Pong Sila. Wah, ada deh. Atemo. Oke guys, kita berangkat. Apa satu dong? Halo Besti. Halo. Halo. Di bang retem bejo kok guys. Oke, kita berangkat ke lokasi pemirsa. Datang tuh. Turun do. Idodal ke bau ke. Ada kita makan. Langsung makan apa sih? Masuk ke pemirsa. Yuk kita kamera dulu guys. Karena ini kan lah nanti guys jadi. Masuk ke pemirsa. Udah deh. Mati kita orang kita apa guys ya? Halo. Dai mi merek tentang apa tanahnya?
yun. Nagtadyaw eh. Ito maling babat yung job. Mari nyambang ang suwat ko kasi. Apa dah? Apa mirenge tanta? Ada apa? Apa ini? Kailangan mo babawi. Mari kalau. Kupre orang kumapit takilalan. Mari galete tato. Iyo, naula kita lesaki. Numburay pakito. Tabe tanta, pelapela akong tanta, mache, pelapela akong tanta. Batuang pa besti. Wate nang kumi. Tabene taru mo kumdera ko tawo. Oh, tabene. Yo, ma kumdera ko, ma sabali pa mengguliling. Yo. Marakat tabene turbana la. Oh. Lari kia. Lega bos. Iyo. Jangan sampai na berlari na melesak korang. Iyo. Nanti lesak ki. Ya ba mo manaran na. Yo, atur hijau bosku ya, atur itu kendaraan jo. Pisang mo. Aku murah reken nih. Emil nula ko mi kutana bam ko mi. Ko pimpiran murah. Tahe pa. Oh, pisan mo. Mana pisan? Baru satu kali, harus dua kali, harus tiga kali. Oh, penduam mo to. Penduam mo ade. Yo, penduam mo. Pisang pa. Dua kali, satu kali lagi. Ya, pisang pa guys. Ya. Okay guys. Ancap gas guys. Pisang pa guys to, man kana. Kata mo, pisang pa. Pisang pa de yo. Yo. Pisang pa. Tahu patay, kana matirong. Kana matirong lami. Ya. Oh. Mana ka sampai? Mana ka sampai? Doon mali mabila mo ba ito sa alay. Kana mo ade.
Iyo. Lametam dan itu goro-goro pun. Mahala pun kepaduk pun. Jari tempat aman. Benar lah ini berkaitan kena lang lagi Robindan Teripo. hindi manitiri Robindan nina. Tasya rakibidon pa guys, Tasya. Kasi miram pa. Aman. Lumpur besti. Yang nanti bos coba aku takut berparun pati kayak akong tiray. Sesuai dengan body. Body dong. Oh, Iyo. Marah ko kamu guys. Jadi kami nama aku karakan nambe Tasya. Mama aku tuh. Wih. halo. Bagus sekali tepinya guys. Sayang terlalu besar sekali ini. Harus dikit sedikit. Jadi aku coya, ya. Mari kita podium esungan maka rahimu ringin podium masukin cara aku. Oleh kamu panggilanmu dan mereka tahu. Dia mau terang kamu kuat mau kamu terus. Jong be. Alas tiga ini kertas jong. Con revelaban tratto dura y pedendo alla gente a battere. Ilang jalan ke kalua adio te tambung sia-sia. Adio te alumna makan modern sangkaan kapal maksud onsa. Laku kamu nenek tipo nenek itu adalah tipo tahu pun apa nak laku kamu. Inde itu boleh mendadianna, boleh kapuahanna. Dan akhiran bang kisamu dan ini pangkipu kada dalam nama kisamu kada apa ponene itu ponene lagi kada pulang wantasa apa ko tolo ibu tahu rumah dia mau te alu kumaran pera kampung sangka anak kalam kunang gula apa kapanna dia mau te alu kunatasa atera kampuran nakarambau nasen bisa.
iya toda ludo mai tungkonan pebulian tolau parandena tondoko padurungu nate pangaleon komua anna tontong otumanante tondoko raadan iya toda bintin te pangaleon tolau tongkonan punduk tangat isari katau tae kata pelele kumua tolau tongkonan peseo alukke inde ande na ponde inde to kumembongan dari paturu to nonna paiya to rao tongkonan nene na di parore to matinno paiya to rao tongkonan to dolona ko inde to ande tesompuanna dia to da lu dao mai tongkonan nene na di tebusanan iya to dao mai tongkonan maadika tolau padanga di pangali pangali iya duka mo iya toda parandena tondoko iya mo padurungu na pangleon napo karasan na tondoko tisesean napo padurungu na taenan tiang taklangan na iya to di dadian muda mai tongkonan peseo alu to di ibusanan iya to dah luda mai tongkonan rayu iya mo di gente to obila atum kasangan siran panan iya to dah kata kuhong bumami iya basse situ ka inde to obira orang panni iya kapa lai panggaga to di dadian iya to dah tau mai tongkonan nenek-na to di kibusanan iya to dah lu tau mai banua to dolona di busanan iya udau mai tongkonan matan bete dao tongkonan tumbo kulau iya mo tongkonan pese palu ilang tesang pak para rukang di takko ruka iya to dalu dau mai banuan nenek na di dadian udau mai tongkonan papa kayu tuhan nanga ilang teraenan pak para rukang di gente eduka tongkonan peseo aku tonna mandamo iya toda ilang rantanan karana tonna bintin mo iya toda ilang basse susu ka araku na karanak iya toda ada na nenek nallenlenan iya toda sangkaan na to di pota rumah langan iya toda umpa pada tanga ennet umpa sangatin ti penawa tonna langan umpa pada tanga tonna endek umpa sangatin ti penawa inde ande eto kumombongona sola injo otomen datianna randukon iya toda di pangidenan kau tongkonan nenekna kau mai tongkonan peseo au tanga sena anara iya toda tu maka morai tanga lain raia toda ina kalau opena wanna sisolah koba atingna iya ria toda naka morai pakapan naka inui iya toda atengan nasi sola to tanan ko pulawan pangidedanna rara elo ranna bintoen nakai ko membagani iya toda ko kumampararata ilan batang nadi kalena injo otomenda dian laku mampararaan iya toda puang atanmu sama puawan nanga ilan batengna injo otomenda dian
Rambut mia toda takko muane ilang tondon to batangna kombo mia toda sarapan adi mata pindana ilang batang adi kalena Tonnalan dunia toda tandaluna tonna dete ini Terima kasih Natalia Parewang untuk starnya Bos Chan. Ikan hiu makan pasir. Terima kasih. Ayo guys, store dulu guys. Dilan dolalan ni miya toda to maapa kiana kana bilang kapa atau dan miya toda to mai ban ni bata. Dilan dolalan ni ilan tangan abongi bilang kapa atau nan ni ilan pase ko mahini. Rampo miya toda to maapa kiana kana untempu erbula warna tongkonan kesel alugu. Tukutun miya toda toban nebatan ungkalapa ampang mabula wana banwana salangan miya toda tongkonan manena ende kemalangan baru ano belona bau miya kanana sondongo unang paiya toda ampatan salah asuka undalla miya toda makarantian ku tengah punda iya. Iya sudah kak, terima kasih kak. Bos Natalia Parewang sudah mengirim star. Terima kasih banyak guys. Ayo foto lagi guys, ayo. Iya. Oke. Yang ini yang kecil mau kamu foto yang kecil ya? Yang kecil lo mau foto juga katanya Ruby. Apa ya? 29, 28. Ini YouTube Facebook gini beda memang di tempatnya. Facebook YouTube. Ya. Iya. Halo pemirsa. Cantik yang 3 orang. Iya, cantik yang 3 orang ini. Oh. Baru saya tidak cantik begitu, Bella ya. Murah. Bilang dulu halo guys. Bilang ada kah? Cepat sudah. Bilang pemirsa. Kalian dua ini. Oke, bye. Matu mari bos mulai bang bos. Apa ya kesalahan ini? Ada ke payung pemirsa. Bosku lagi butuh payung ini guys. Mari payung ternyata saya mau payung tali ini PK. Payung baru katur payung boni bos inde. Me anu bam dika kasenne. Nongko bang dika tiye kasenne mulu. Odo dika, ondo. Tata minta tahu tata sini senyum-senyum. Pasti nak minta tahu. Berat nakasal lemaiya toda inde baiti lobo moiya toda inde anak amwane kasal lemaiya toda nariwa kada mene lobo iya toda nasan inde sarang lanang iya toda maka dato manende ke maatun bu maleso
inde ambe to kumombongo nasi sola injo oto mendadianna ngakua di sana suara cocok di sana suara di sana nih suara ina tempon turan polona tempon nene napo nene ko kasiri datu iya toda kalau kuna nene emang ngan sangka ungkatangka ampulembang iya toda sangka na todo lo lama sampai iya lama memang yang begini Kak lama tontongan iya toda nalelenan injo to mendadian nalangan na tende ambe to kumumbohona na kuwa kasal lemo ko iko suala launang komen na nakamuani iko sarapan di mata tindannya kasal ko iko lana riwa sukaran lalu kuna puang di matua lalu ko iko lana salakan sangka maba sebulawan ido kun iya toda tanah alu peteng kalosoran timbang iya toda tanah sangka maba sebulawan di sana oni Matius Suala di sana Matius Suala langan iya toda kasan leda dinna lobo kombong garagan langan iya toda men anak amuane sundun tongan iya toda garagan maimpung tongan iya toda pantarisanna nariwa alu kuteng kalau soran nasaladan iya toda sangka maba segulawan menggalonto ilan datu pasali rampa Yesus Karistu tungkasanana tona langan mo iya toda men anak amuane kombong iya toda tento bayang adiaru inde Matius Suala malene iya toda tamal tanana pasa putun iya ta toda tama palisunna tau kamban umpa lele iya toda matan umpa ta apa pendirona lako simbol manik umpa ta apa pendirona iya toda lako lokon loe rara Mana cantik deh pemirsa. Coba komen dulu mana yang lebih cantik ini, yang bertelalat atau yang berkacamata. Ayo coba komen dulu, kita tunggu komen-komen dari pemirsa. 50 orang yang akan menjawab siapa yang paling cantik dan Sudah pasti buka dari sulaku tuh, sudah pasti dia lah. sudah lakukan. Siapa? Hasil sudah nih. apa maka daya toda Kita berapa Kak? Berapa nih kita anata? Bagaimana? Manokan aku lalu timba malas hilang tengah napasa ini kailin aku. Dia lupa mau lihat sedong silaga nanti. Ayo coba pemirsa komen dulu mana yang lebih cantik ini dua orang. Kita tunggu komen dari kalian dulu nih guys. Ada yang manis. Coba cek dulu Kak, bagaimana jaringan tak aman jika di situ. Coba cek dulu jaringan tak bagaimana. Aman sih, bagus sih. Bagus sih. Oh. Ini panas ini besti. Putra tunggal petabang pasti meraih host takwa goyang sen waktu pale. Tidak bos, kita ini harus bertahan di teriknya matahari. Oma Vino. Woi. Ana mau korobang rai itu bos Joe. Senyum-senyum dulu bos. Iya anjay. Iya. Ardi cantik Mama Leon. Satu suara untuk Mama Leon guys. Satu suara untuk Mama Leon. Ayo yang lain komen lagi, yang lain mana yang lebih cantik guys. Coba komen lagi. Yang dua orang ini kita. Iya. Jadi ketesengan apa tae? Iya sudah pasti cantik udah selaku. Mana sih kalau tidak ada di rumah? Ada di rumah. Dia host Demi.
Lebih-lebih kami ini. Anu teh guys, lagi pus-pus lang kamera sa bata man lisoting ke mesiang teh. Hari Minggu. Tusuk-tusuk bat teman-teman tusuk dulu kada aku sulit ke. Tonna kumombo kamuia toda ramparan kapa atonna untam pamuia toda basse situ ke araku. Pira mau umur minggu Malion 38 yang ini kakak yang paling kacamata 32 guys. Cantik yang Malay astagfirullahaladzim masa cantik na bisa nabi cantik na tayan sisto ganteng na ria bos. Damaris Sati cantik ade beradik dua-dua cantik. Oh cantik dua-dua le. Oh. Mana? Yang mana? Siapa namanya? Sebenarnya tidak kacamata cantik ya guys, manis ya. Bisa dikurang nah. Bisa dikurang nah. Demo tadi aku apa kurang tuh? Penting bisa dikurang nah. Ardi salamaku laku Mamalion. Oke, salamana de Ardi Mamalion. Ardi lain ini. Ardi betul sakit. Kenapa itu? Weh, sapunya bos di anu itu. Sapunya bos di Pulio itu. Tagari. Oh Ardi, ada yang cari ini Ardi. Ardi Batosaki ada yang cari ini. Mencontong kamu ambe. Lilio kami main tinggal lo. Minum tu Damaris Parewang to guys. Oh. Sabi. Damaris Parewang guys di belakang ini. Nasambulangi narande tanah kalua. Tumoya te kita torro tolino to kenden tau mata. Ayo store dulu guys, store bintang dulu guys. Sana tekan, betulan. Saya mau kasih koser apa? Anta perre temai lelean muran. Unisuni. Temai gaetan mang tadi. Bos ini guys. Toke. Kemarin kata pepana bos nari tapi penting lubang di video. Dah aku udah pingsan na malas londo. Ardin Sangangku. Oh, Ardin Sangambi. Hah? Iya. Sebut kali itu. Kita perdekat dulu guys. Satu muka kita apa yang Palergi kamera minta tapa tawain palegi lah. Halo guys. Para tanga ende kumpasangatin ti penawa ilang pase ko malindin. Anna ngambe ni lampa bulan na dete ni pa ataunan ato alwan min ato tupura di pelende. Terbagi dua dah aku bagikan itu paletmu. Parewang. Tidak boleh begitu guys. Halo kak. Langan nomi iya toda umpa para tanga ende kumpasangatin ti penawa kale butang lang ameng kaolo lang puang di matua te daw puang atallo sang aqua banna. Kumuwala na ba agian paiya to da lotong mulu lama tagi ran ni paiya to da to kenden tau mata Dera katok lan tu bos. Langan ada para tanga ampasa ti penawa nalambi ni pa kau na dete ni lam bulan na dagi di sana Marta Parewang. Belanna inangatan tangiya to da ungkasiri Gatu alu masero pindan inanganin ni iya to da ungatangka ampulen barasangka mata sepulawan. Me kaor mo mirangan puang di matua te do puang atamlu sana puang nanga.
siulangan pengandolangan iya toda mangimbo sola dua kumua kenna ba'ajipi lulo tongulu kenna tagi rani pi iya toda token den tau mata lang ngomi papada para tanga inde kumpasangatin ti penawa nalandi ini iya toda lampai bulan na dete ni pa tahunan na dadi di sana Katrina Parewa cocok langan iya toda mato indu ko ende ni maamanu karungan ko langan iya toda maalun lubu pura indi amne epes sompo anta di sana oni ne tariwa di sana ne tariwa langan nalo langan bulan lendung tahun tontong iya toda Kenapa, Bos? Tidak aman. Udah, tidak habis pikir lu nak tema malun cantik si Mar dia malun guys. Udah. Randu puni iya toda masa kisah ulun nanti kurang bambelu mana dao sondo mabela Sudah 70 yang lihat Mama Leon ini guys yang cantik ini. Kita adu kecantikan dulu guys antara bosku di sini dengan bosku yang di sana. Cantik saya Malun karena laku punya le. Tai siara karena lauran host. Tai. Dijamin Tuhan memberikan cuaca yang baik. Iya. Mereka tuh Katrina Parewang guys. Halo Katrina. Kita spill Katrina Parewang. Kalau ini guys Damaris apa pi? Damaris Parewang guys. Kekilan nolalan ni inde pedang pito tiang kekilan kapa atahunan ni inde petambahan atau lapangan sini kama tetanggan atau doken degelangan banwana nenek na terau tongkonan todolo napo tau bunga ananai nikah sompuan nama ali susaro mereka ini Masamak gini dia. Masamak gini betul dia. Nah, bukan kami ya Tuhan karena ada yang tama batang aji kalian yang natong kanyang etan karawang tama pondok to batang na inde pedang pito tiang. Apa kabalan na meka ini mo iya toda inde ambe etes sompuan lasumu. Lamen tingaya lula ko matallo meka noka iya toda lasikiro barrenallo. Iya mo iya toda naka morai laka kumbaya arko kalambunan kulla. Iya mo nakai nui laki dukun dio kabotuan kulla. Kaatu mihangin na tambuk rantan iya toda darinding na paribatin. Indi ambe pesompuan anak nadadia. Ya tapi kita nenek. Nani ini iya toda inde anak nada diam sidan ini iya toda temai bosu nakia naka. Tuhan iya toda langan puang adi matua sidan iya toda napa orang. Rekke toku membo ngapulawan na tinao puang talusan na puawan. Apa sila iya toda mengkilala indi anak nada diam sola tobong sunaki anakan kumua. Lame kutana pagi ilang tenang nana tondok lame kutinti yang kala pigi ilang telipumang kadukari pedelanna. Manda asia paiya toda temai marana akalando bintim paiya toda temai lamba apaunganan. Koe manda apaiya toda temai todian nabara bintim paiya toda teto si kambi lupi dan roti lagi ilang telepongan tondok. Malemi iya toda meku tanah londong ende kemeku tinti yang kala anna ma'atundu maneso iya toda temai mato ende bukan ukarungan ilang tetang ngana tondok kumua. Umba moraya toda lalan lula taoga. Umba moraya toda tanya Allah taputus.
Umba muraiya to da penawala ka pasana pinti. Dia pakai sudut set, Bilang dia pakai malam sudut set belakang guys. raso na lang kanarete Karena panas kinde. sekali matahari ini. Kumiyo ko na kumano sidan na. Kita mencari perlindungan dari panasnya matahari guys. Halo pemirsa. Pakapan natin may silusutang temahangan na hangga mimi ikan daw remaulim. Nakuha laki paturo-turo to mamma pa kami daw panuan ini itu. Laki paro ore to matindo pa kami daw tongkonan. Todo. Yang belum store bintang store dulu. Ada bosku di sebelah kanan ini guys yang kayaknya ciri-ciri belum menyetor ini kalau dilihat guys ini. Yang belum menyetor silakan menyetor dulu pemirsa. Sebelum saya mengamuk dan anta ala kada balok bisa kami sabuhanna anta tole mikutin tiang kala akhlak tema itu yang nabar mau kemana? Pasal ke malas tanta. Malas duduk kami. Ondole. Kenapa boleh buka ute? Mereka kalau misa pelamangan ke atas minta alam mereka berbagi. Tidak, maksudnya tuh mereka sih kira. Mekutana sangkaoni iya to dahana kanada diyan mekutin tiang kalaan iya to ra to bosuna kiana kadilan tekang nanaton. Ya bukan asam apa yang guys mari lemas tornasam. Mekutana Allah ko to diyan nabala mekutin tiang kala lako to si kambi ilu piran do dilangi ilang tele kumang kaditarik. Karena lo tak semkait ya. Umba mora sangka Allah ki ko sangka umba mora patiran aluk laki pasi olanan ni inde ambe pesompo angki umba mora iya toda bayu silena alukna rampe matampu laki pasi tenderan inde ambe tokunan Nangan iya to rama akara to manende kama atundu maleso temai anak kena darian solo to bongosuna kia nakan pakapan na unnala kada balok bisa rabi sabunganna si solat temai siru sutang kema yang ana inde ambe to mendadian na kula laun mela kan mi kalande na sangka laun tete malawangan kan mi layu kelambana dan palelean lalangang kan ni maksa purandana sarwinan bone-bone Bukan orang kimang kandeng. Sulemi maatundu maleso temai anakan nada dian langan iya to dama agada tongan temai bongsuna kia nagang kumua umba motulalam mangkana bungkarang ki temai to matua hinduk to banu kalau rumah nilan tetang ngana tondo ko situru pangando langan to tumam pararata na bungkaran mi iya to dalalan na kilangan mi iya to da penlesian analangan pelesi alupun na rampe matampu si sola sangka anak alam bunang kurla siolanan alupun na kirambangi inde ambe kesompoan tonna lambini iya toda tandalu na tonna dete ni iya toda abtu pura di pere langsa lodio mai anak nada dian tonna unnala kada balok bisa ramisa bukanna si sola temai itu dian nabara ilan tetang ngana tondo ko pakapanna si sola petoe aluk pakapan nama ko duka iya toda si sola temai to si toe bose tangan anate pangaleon. Terima kasih bosku semua Golden Parewan kilala bosku terbaik terimut dan tergemoy to marasan latanai la umpasundun ni inde di sana aluguna ma apa saate dong sangkaana kamuanna karambao mak songgo bisara belan nala tarundunan bulo paya to da inde te dong ma abulo alu lata tete malawangan pasangkana inde
karambau maasonggo bisara digente kanai maamba kasosok Unmalaoni kada balok bisarami sabungan natemi anak nada dian temai bongsu najanakan pakapan naun nala kada balok bisarami sabungan natemi toram potong konto tuutun marintin untong koni allo lego nate kulla asu mulena indi dao sarapang di mata pindah Takalumo. langan di iya toda di palili di kontong kadang nanene endek iya toda di patiku tambenna karambau maksonggo bisaranna to dipotau bunga unnala miki ikadamisa sisola bisara misa bungan to alluan minna apakapan to attu pura tapelendu ilang tongkonan matande di sana tadi na perang imil di sana tadin siurana lepongan pondok sarata ngamangkam makna tepang leon bidas yosok mengkala atiku matande rumah sakit yang di sana disambung mika payungan na diumpuran dolele na diyong oteran te kalua diyong otetan sea-sea kutole pa inde pa agantianan na di sana takin siurana lepongan tondo kesarapang mamangkam makna te pangaleon bida sosok mengkal atiku matande rumah sakit yang masangatan kemarusan na nene etapo nene di sana nek tariwan yang masanga tang kemarusan na to keden ni sang lindo susinna tunanang ilan tetan ngana tondo abe kara pak pasakat tu la tu mengkabisaro moinderan dan di puduku la tu mepa sangka situru sangka na to kumombong pulawan ta tedao kuang atallu sana bobanang indelengko darra adi dilaku Gua bincang-bincang dulu. laku lambi pa iya toda nenek napo nenek laku dete patodolo napo todolo inde sarapang di mata pindan teri paturu-turu tongan maaduka iya toda siambara dao tongkonan todolona iko nenek edipo nenek todolo kipo tahu bona ada apa nanti ramban kisah abu da amini ipan kipo kada kamu nenek napo nenek inde nek lion inde ande itu kumombokona di sana reta to di radian ludo mai tongkonan nek lawangat ilang padana di minana to di dakian iya ludau mai tongkonan todolona ludau mai tongkonan patak nangka saya mana salah toh oh iya kurang semangat inde ande eko kumombongona ton nakasalle dari nalangan minen anak kamuane sundong pantarisan na malemi iya to ratang matangana pasa tutong iya to ratang matangana pangalisuan na tao kamban male iya to da untiro simbolo manik linde lokon loerara na tiro lindo iya to da tu simbolo manik na tampak atau matan nami iya toda indi lokkon loerara apa indi sarapan di mata pindan tonna mararrena pa iya toda mekutana londong iya toda lako simbolo mamani miosi dilako-lakuan iya toda lako indi lokkon loerara aku mua laung korong na rampan kapa
laung patakumbaya apa ayo sangkaana kaso tumanggen lakotondon to batangamun koe meka iya toda simbolo ngomani meka noka iya toda lokkon loe rara suyoni iya toda maatun do mare solang nabi maakada tongan inda simbolo ngomani ke lokkon loe rara Natua la tumombo poko iko sangke deran tumampa pako iko sangat tiangkaran laulan ni poko banuan neneku laulang kapa ataunan ni poko tongkonan todoloku yan nalaina nga dia ngotongan penawammu tulau rampan ni ngakapa lamu kabe epi ampang apulawan na banuan neneku daw tongkonan daenan padang di matando beran na ina nga susimoya toda tontongan iya toda jan na batu silambi nene iya toda dioton karangan siratuan nuriomai nene eta ko nene si turu ukatorayan. Terima kasih Robi. Mau koncoan dulu. Tonalang nami iya toda menna nakamuane ende kami iya toda sunden pantarisanna di sana mi usi di sana usi belan lain ang atome kaalok iya toda ande eto kumombongan atome kasangka iya toda injo tomen dadian na tidukun ni iya toda kama alok masero pindan tuutun ni iya toda kama sangka mapase bulawan menggaronto ilan datu pasal dirampa Yesus Kristus tungkasanganna disangami Peter kilala belamna inanga diloloan dia toda anna paisan di tende iya toda anna manarang malemi iya toda unda ka manarangan tumuntun ka paisanan disangami Peter kilala SPD Peter kilala SPD beran na inangaton iya unalon ni kadan na nene untuladen ni bisaran na todolo di po tau bunga malem iya toda lama arampanan kapa endek iya toda kumombongo maaka soto mamben iya mo sangka anak situ ka arapu malem iya toda tama tangan apa sailan pangalisuan na tau kamban male iya toda umpe manta simbolo ngomani kumpel linde iya toda lokkon loe rara apa inderi simbolo ngomani inde lokkon loe rara abelanna ina nga to si taranak iya toda sangkaan na nene to si salaran iya toda bisaran na todo lodi poto dolo toong kasiri datu iya toda aluk narampanan kapa toong katangka ampulembang iya toda sangkaan na basta situ ka arapu maakadami iya toda simbolo ngomani kisumu maatundu maleso iya toda inde lokkon loe rara Oke baik. Ngatua ulang dolalan ni pakobanduan nenek ulang kapa ataunan ni pakotongkonan todoloku malem iya toda kumombong sangat yang karam tumampasang keederan inde gaya ngadiaru malem iya toda urampan ni kapa inde simbolong manik inde lokkon luerara di sana Damaris Parewang Totomo Damaris Parewa ina mamakamban mo iya toda alu kemelau lami itapo alu manimpa iya toda san kaloson di batara di gente alu kepeng kalosoran tapo sangka idukumi iya tamat
kombongan sala untarima pasak kiram panang kapak lu diomai puang atang lu sanga buah banang. Kung kasiri datu ni iya to daram panang kapak ang katang kaampulembang iya to da sangka na kasatu namden. Langan iya to da umpa para tanga ende kumpa sangatinti penawa. Si turo pangimbona langan puang atang lu sanga buah banang. Puange, lami baadikan lima Allah tahu lami tadi